Praise the Lord. Yenu mamangana muarne. Meita yenu mamangana fayeta. Yenu mamangana muarne. Enda was yenu sone Solomon dongena ko dia mamana katiena. Enlo tempaji yengi antun no po. Yengi antun na mbura nganta klesin parbon chian na mena fanten bi na le. Yengi antun na nanta tinuwe sinsin yare na. Lemba pugu mun le yengi antun na ngbare. Lemba pugu mun ta yengi antun na ndigu ko no we. Video ni ngana nlo party nanta na po. Ai kana sinsin Corinthians. Yuranga yiya kan karan boran pile na nganda sa handian pile na ngalo le Paul ya lite nantare nantatu no kur tutine nga yino kwe tutandi ke gar party le pak yabde kede ke gar party man nantatu no kur sobu mange bontu kurine abin gar party mba ko wana den gbanna ngantim so tu mange tintangar party mba ka gbanuwe ngane tie kenti a nsam bar le park ngane tie kenti nan ni kur faromba kulubu unni kura yan na onkulo memba nkulo menem ba mo andre bar ngani ketie ni bna entan kwang party mangne ngane tie kumus ngbanant ku usak. Hallelujah. Siamba te karana Paul edin so ke turle ba te Corinthians. Ko wantum yengia to ba na nanta tinu bi onba. Ke lenge na te de banana nanta tinu okuri uso mange. Nanta tinu okuri ulom party. Nanta tinu okuri ukuti yana ni kuru faron ba to fa khulubu wa ma san ngana. Nanta tinu okuri mo bar kpansiya ke tinu nanta. Kamun dugan kalana nantatin we ka pango ka fergetene ba to ka fergetene na bar ka sa fo no yengi antu ninga yengi antu ne tie na ba to ana aka fergetene nantatin we ka fufugut u ka fergetene nantare ai ka fufugut aka fergetene Christians bon chian ka pang be be ka fufuguti be tie ne yemiaru etien Christian pang yemiaru etien Christian pang ku patir limbate sirene enti ayap yemiol yokur kam sakawa nantarna asafreten ke sangbanwa yengi anta bon chian kafu fuguti o ban pin dinna ke santwa ke duniya nga bona cross wa moto jadba o pin nantare ke santwa wa ke dami ba nga dan ko wonyire yengi anto o pin nantare ke santwa wa ke ba ko wonyire yengi anto ina bek nantare ba tina bona bon chane belo le kwart bona bon chane belo ntida de le ba te le ba anwate le ba te por ya uto shuru banante ke mioko mwa bia mo ba sa te mo ba bia bar ngani na wo mo bia ta friko kwa le ba te yendo banante le te Christian attack na ma da wana video ba garne ngina banante le te Christian attack a ke tor banante na ka banante le tu de ba te yamba me nantana aka friko gbanne ina abin nan tar manin amma barkwanne nan tar manin alo fangar papo nan tar manin amma fufuti nan tar manin amma banu aiki mo banu nan tare baturia rules aiki mo da bate nan tar nan banu asatin kukbadimira akbadimira akan frigben nan tar mangai le jefi mo nan tar nan banu we yen giantu nan tar nan banu te yenu mo mame so bo ya uyab yemiaru pa ngankulo mbabur karo ke yab yemiaru pa ngankulo gbindi yenu mo mami yemiaru ba yenu mo ma ka lenge tena nanta tinomba kum limba tena ta na ngmirane uto yabru mange ngamboni cross wa mana wonjar ka ba ina bek dunia sa gbanu we tidina ta arma fanu kitan fudgala limba te salma fo gargama didara gara salma fo kan gara ya kar kudi yire tan pakada ba te yenu sa yenon te abarka pa lete ka la video ko kwa chiaje yemiar gingin na wayen po yetla dinna antien tuba ka gari samasia ka teno se fatwa mbini paake wodin ba arbo men na wasa som man for ben banganan ba chiaje ba te changa ka sa le ninge ka sa fritin nan ta alma ka sa ngbanu yenon te abarka pa yi samasia sannan
Amen.